umunsi kundi ingabo z'u Rwanda ziratsa umuriro. Inyeshyamba zo mu mutwe wiyita ko ushamikiye kuri Islamic State ziri gupfa umusubirizo ari nako zikurwa mu birindiro. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 7 Kanama, ingabo z'u Rwanda zicunze umutekano mu gace zishema abarwanyi 4. Aho ni mu gitero zagabye ahitwa First May, zifata imbunda n'ibirwanisho byari bifitwe n'abo barwanyi. Ubu harabura ibirometero 10 kugira ngo zigera ahitwa Machimbo wa Dapreya. Aha nahafatwa nk'ikicaro cy'imitwe y'iterabwoba. Agace ka Machimbo wa Dapreya, ingabo z'u Rwanda zagabyemo ibitero zinyuze mu nzira ebyiri, mu majyepfo no mu majyaruguru. Mbere yo gufata First May mu mirwano, zari zanyuze mu tundi duce turimo n'ahitwa Njama. Ubu ingabo z'u Rwanda ziri kugenzura n'ahitwa Kirimane ya 2, aho zikoresha nk'ibirindiro bibafasha mu rugamba. Ku rundi ruhande, ibice byamaze kugarurwamo amahoro bicungwa amanywa nijoro. Urugero ni icyambu cya Fungi. Aha turi hitwa Afungi, ni agace kagenzurwa n'ingabo z'u Rwanda. Iki cyambu cyitwa Afungi Port. Hari ubwato bw'ingabo z'u Rwanda zigorana mu mazi, ni kuvuga ngo ku butaka hari abasirikare b'u Rwanda, mu mazi naho hari abasirikare b'u Rwanda bacunga ku buryo nta mwanzi watera aturutse uruhande rwa rwose. Kugeza uyu munsi ahangaha nta kibazo gihari, hari mu mahoro, hari mu biganza by'ingabo z'u Rwanda. Iki cyambu kiri hafi y'intara ya Palma. Ni ahantu hari ubutunzi bukomeye kuko hacukurwa gaze. Muri Mata, Total yahungishije abakozi bayo, inatangaza ko ibaye isubitse ibikorwa byayo kubera icyo yise force majeure. Hashize nibura imyaka 10 ako gace kavumbuyemo gaze, ariko imitwe y'iterabwoba ntiyatumye habyazwa umusaruro. Afungi Port ni inzira yagombaga kujya yifashishwa muri ibyo bikorwa by'ubucukuzi bwa gaze. Hari imashini nyinshi zari zaramaze kwagezwa, ariko abafaransa barabitaye barahunga. Icyambu cya Fungi, polisi y'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda nibo bakigenzura. Bafite ibisabwa byose. Amanywa nijoro hakorwa ubugenzuzi bwo mu mazi, harebwa ko nta mwanzi ushobora gutera hanyuze. Mu minsi ishize, hamwe mu turwa twegereye aha, ingabo z'u Rwanda zarwaniye ibikomeye n'izo nyeshyamba, zifatwa miri, zishyikirizwa igisirikare cya Mozambique. Uvuye kuri iki cyambu werekeza ahitwa Kitunda, ni mu majyepfo ya Palma. Aha niho hashobora kugwa ishusho nyayo y'impamvu ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique. Ni mu nkambi ya Kitunda, iri iherereye muri Afungi. N'ubundi Afungi ni agace kamwe ko muri Cabo Delgado. Cabo Delgado akaba ari intara hano muri Mozambique. Imaze igihe kinini irimo imirwano y'imyeshyamba z'imitwe ivuga ko igendera ku mahame y'idini ya Islam. Ahangaha rero Kitunda hari inkambi, ni inkambi yatujwemo abantu benshi cyane baturutse mu bice bya Palma. Palma ni agace kibasiwe n'inyeshyamba, ibintu biradogera ku buryo abantu bose bavuye mu byabo. Ako gace ubu ngubu ni amatongo, nta bantu namwe bagatuyemo. Ubu ngubu rero batuye hano Kitunda, niho babaye batujwe. Ubuzima babayemo buragoye cyane, ntabwo bafite ibyo kurya. Yuganiye nabo na bamwe bavuga igiswahili wumva ko ntabwo bafite ibyo kurya, nta bundi bufasha bwihariye bafite, nta hantu bafite ho kuba. Ubona ko bagiye baba mu tuntu tw'udushitingi duto. Nabuze ntambagiramo hariya mbona abantu bafite imyumbati mibisi, niyo bari kugerageza kwirwana bashaka uko barya. Abandi barayinitse kugira ngo bazarebe ko bakuramo ifu yo gukora ubugari n'ibindi. Ariko icyo nababwira nuko ubuzima bw'ahangaha buragoye. Abana ntibiga, ababyeyi nta mirimo bafite kuko bataye ingo zabo baza hano. Ni ibintu bigoye cyane, bigaragaza neza uburemere bw'ubuzima babayemo, ndetse bigaragaza neza n'impamvu ingabo z'u Rwanda zaje hano muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado. Aha inyuma yanjye, iyo ni inzu imwe mu zo aba baturage batujwe hano Katunda babamo. Ni inzu z'amahema, ntabwo ari inzu zisanzwe nk'uko watekereza ko ufite inzu uri bubemo n'ubwo waba uri impunzi, ariko bo baba mu mahema. Bashinga uduti, hanyuma bagashyiraho amahema, hanyuma bagakingamo umusaya. Ahenshi muri izi nzu nta nubwo harimo n'icyo kuryamamo, nta nubwo harimo n'ikirago cyangwa se ikindi kintu. Ni gushaka ukuntu
umuntu ahenge ku musaya gusa bukira ugacya, ntabwo ari kuvuga ngo ni ukuryama byo kubaho uryamye n'ubuzima bw'ubuhunzi bugoye cyane. Palma ni umujyi uri mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Mozambique. Uri muri uwo mujyi uri hafi y'umupaka wa Tanzania kuko bisaba nibura ibirometero 32 kugira ngo ugereho. Niyo mpamvu mu baturage baho usanga umubare munini bavuga Igiswahili. Jina langu naitwa Bakari Ali Mpale. Mimi nina watoto 10, wanawake 3. Mimi nilikuwa naishi Palma. Mimi hapa nimekuja kwa sababu ya kuwakimbia magaidi kwa vita mbili waliotuvamia tarehe 24 mwezi wa 3. Wameanza makama saa 10. Wametokea njia ya nyika. Wakafika mpaka kwenye kituo cha jeshi, ndipo wakaanza kufanya kazi ya mauaji. Mwanzoni tulikuwa tunaishi vizuri, ikawa sasa kumeingia kwamba kuna utofauti wa dini. Wenzetu wakawa dini nyingine, sisi tulikuwa dini nyingine, wanapotaka wao sisi hatutaki. Basi ikawa kama imewatuma akili zao kuingia polini, basi wakaingia polini. Kwa hiyo mpaka tarehe 24 sisi tunapata hatia Palma kuingia magaidi. Kwa hapa sisi tunashukuru alhamdulillah, kuanzia toka siku iliyofika jeshi la Rwanda kwa hapa, basi nafikiri kwamba sisi tuna imani sana, tunalala usingizi kwa kujiamini. Sababu kwamba jeshi lilokuja ina matumaini kabisa kwamba hata wao waliopolini wanaoga sana kabla hawajafanya kitu chochote. Jeshi letu hapa tunalindwa, tunao jeshi letu, tunao jeshi la wananchi, watoto wetu si wenyewe. Kwa tunashukuru sana, tunalindwa. Mimi jina langu Maria Selemani. Na hao wanakuja kumaliza. Wanataka tumalizie kiasi tuaende nyumbani akakaa nyumbani mwake. Ndio tunashukuru kutuletea. Guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka uyu mujyi wabaye isibaniro ry'imirwano. Abaturage bicwa umusubirizo, bakaswa imitwe, abandi mu gukiza amaguru yabo bahunga. Muri 2010 nibwo mu nkengero y'inyanja y'Abahinde aha muri Palma havumbuye gaze. Guhera ukwakira 2017 hatangiye kugabwa ibitero n'imitwe y'iterabwoba kugeza ubwo muri Kanama 2020 higaruriwe n'inyeshyamba. Abaturage bahungiye muri aka gace batuye mu mahema, nta byo kurya, abana ntibiga, ubuzima burakomeye, ariko banyuzamo bakamwenyura.